Lele kusume che kusume fel be akuche mi no ni won here afile no engo na ke afine mi den chen ba hyen imba ma mi di enche ngo mi nta ma bi like afine te na ni bi te wo yo afile te mini ake kwa afine mejo mo te na ni bi te ke mi sanji ma mi pe bo ke ba Jamestown TV no yo irado mada me fe ni bomi tu ke me ni nkwami mada mo fe mo shike ngamo afi adebani na wo fe yo ade ncha mo wo fe wo mi nepe wo gan ekome ni wo fe ekome ko to bra fe anehe no ni kagbe wo fe wo jue ko ni ejole aba onyemi egbo ese bi eni bi fe le sani o nwe o ha me oba ke oba ye dake bo oyemi na funle ekeke shishi mo ke ni bi mba e ha wo mi ngbele wo fe ko me wo kanu kwale anu wo hin bo na fe na fi aya na fi abani na wo ye twa o ma yin aba ye irado Frank Cafe woke chidaba chele la jisisi ke na gbe mene Gamashie amafi niji mene Friday aji ayele niji wa Saturday Gamashie am festival conclude niji omo Frank Cafe ni ma jo ganyo Frank ganyo ni simo ne ka fi ne yeli je to fatumo je mo agbo si jo mo fe wo bi awo si onipa ni oga adambe nijiga oduroji odo onipa efe wo sumoye kenyanya nyina Gamashie awo niga ajo Frank Cafe kenkle ni adote otunto niji sempre manche ni mo de manye mi sono ko na Gamashie niga ayi niji ni gbese tomilokan adonti ni yekenya Gamashie ga ayi sida ko gro ni ka ba mo ko fe Ghana president na do dan kwa Akufo-Addo ni ma job wọ́n bí jọ́ mọ̀ ọ́bù ní Ghana jọ nínú fíìmù àjọ rẹ̀ wọ́n kà sí dáhùn ní Jamestown TV ní má jọ ní ìfẹ́.
Omo keshele mo Gabi fen wa mi bujo omo Ajemstown TV ke ani papa na me tun wo gaman satin mi bujo omo ka haji me na fe haji asomobi ka haji ajo omo gbe ka ayi haji ajele di aka wa jawo shigama kusu na yo mo de ba she wono me na gbe won ke wale ke sumo wo mi ko na yin Ajemstown TV no ma jo ni mi bujo omo ke wa kuchu mi ni wo yo fiji gan asere tono youth BFN ma wale ko ni wasa afini waka ene ke bi ine
Chopper. Yo. I don't want to never be. Ala Patrico. Ala Patrico. Isaac, international again. Nakano Joa hani wasafi abani na wo ni mami ajo primo ni wo pio na efe na safo ni mami ajo ni ka ya fe na afia ngo ye gan wo waje Gamashie wonu fe no ba fe na ya no true ye gan amen ati ko le mo mi ni seye mo no ke ba wo wo ye gan no fe na afia gan afia ye aja yele ebele kusum ebele gbon jamo shigama kusum Jegama kusumpe ke afo ebi enyo ekomi afo okona na afo enyo alo efte be no ko pote wona kan gbe ke bi ameba leji kusuko na sana afe ame no e bala ke de ejie le ke kusun ni wo fe won ame o ka fe kusun an ame je no to ake aja won alo afe ne ko eye mla na aka sana ne ke kusun we afi o han me enyo na afo alo me te alo me dwe ni afo Yo, be wa Jamestown TV wa hanye afi keji nke Jamestown TV nye bayo na ke wa die nche wonom Jamestown TV wale nche wononi yo nyera do
Yo, double darling. Cindy, double darling. One video, one video.
are done when they back. What do I any Robert Yoko care?
Now me joke okay here. In the affordable. What do you want? You are Kusumi. She won't jam can be a J won't jam on ni J Nina Wakusuni, African Jiwa. It was Sani Aye Kusumi, Nemo Fam, or no one Nabi, Kawabi, Canana Shishi Fabana, Kanaka Kusuni, Sanayano, Dadi. It was J won't jam on ni Wakusuni. Afebene, no me Ghana ejo. Shiepe, abele aba. Nuoye, nuoaba, nuoye afine febenu oyo. Elafe, elaniyo, Ghana mafe, ayafe, eyaso, corona, ekabadon. Ewa afi shenika, Ghana mafe. Atomi ni odo, she popularly known as Bismarck the Joe. Go by Jamestown TV. When are you going to get the machine? I made that. Indanyashi, akenya febe ni nyakwawa ya Jamestown TV no. Wonder Boshi ni wonder wa Jamestown TV wa fe wonder nyashi akenya febe ni nyakwawa mini mane inye nuchumone ye Atomi Kelviana ayele ni ikamamene ameifa iye Sparrow iye maybe kamamene kumepo iye mebe minda PA Cindy Ashi unshi ni imeka peke wakwe inye FF forward inke shidaha Mod Beauty Studios mata ko pharmacy niami minda boshi wa t-shirt omonife awo wake waladon wanda boshi ni nye febe ni nye gekwa wanda nyeshi akenya febe wase afi keyo wa fe wa dromo wake nutumone ko bahanye ya Jamestown TV no ni miha gamefe afi ayani ebani nawo mawe blofo kuku eja ake me ukwa wakeje mansem. All what I said in my local dialect is I'm giving thanks to you, my viewers, my cherished viewers. You took time to watch our traditions and our customs. I say a very big thank you to you. You made it a success for us today. Thank you. Hopefully next year we will catch you same time here on the station, Jamestown TV. Thank you and God bless you all. Afi.